Evo, šefe, Sloboda je danas odigrala utakmicu protiv nogometnog kluba Rijeka u Šerićima povodom godišnjice kluba. Iako ste priliku dali igračima koji za sebe nemaju mnogo prvenstvenih utakmica, Sloboda je pobijedila. Vaš komentar i utisak nakon današnje utakmice? Pa dobro, mi u ovoj reprezentativnoj pauzi smo već rekli da ćemo pojačati intenzitet i kvantitet. Ova utakmica je dogovorena iz razloga što je nama i bila potrebna ovakva utakmica prije turnira za vikend, a i pogotovo što smo želeli da prisustvujemo ovom današnjem danu na poziv domaćina iz NK Rijeka iz Šerića, tako da mislim da je ova utakmica imala svoju svrhu. Zahvaljujem se naravno domaćinu na korektnom i dočeku i utakmici. Teren jeste takav kakav jeste, ali je bilo potrebno da ova grupa igrača danas odigra ovakvu utakmicu, jer mnogo tu igrača ima koji u posljednje vrijeme nisu igrali prvenstvene utakmice. Moramo preko ove pauze dostići i izabrati ono što će nastaviti kroz ovih 5 kola do reprezentativne pauze u oktobru. Naravno da mi je drago i zbog rezultata, a pogotovo zbog ova dva strijelca, znači Tandira i Smajića koji su postigli njih dvojica 5 golova, Tandir 2, Smajić 3. Čekamo još Husića da proradi i on je danas odigrao čitavu utakmicu poslije teže povrede ramena i iz tog razloga dobro dođe ovakve utakmice, jer bez obzira svakog protivnika respektujemo i svakog poštujemo i svaki teren je teren za fudbal. I naravno da će ovaj dvodnevni turnir u Mramoru nama iskristalisati tu grupu igrača koja bi trebala u narednom periodu, pogotovo prva naredna utakmica protiv Goška, da nam donese na terenu ono što mi želimo. Najbitnije, nije se niko ni povrijedio, bila je korektna utakmica, bilo lijepo, dosta publike, hvala im na korektnosti i kažem, mi imamo sutra je praznik, evo ja koristim priliku da svim ljudima koji slave Bajram, da im čestitam, da im zaželim ugodan porodični praznik i da naravno mi nastavljamo u subotu ujutru 15 do 9 imamo novi trening, u subotu u 15:30 igramo protiv Mramora, to je prva utakmica na turniru, tako isto je raspored i u nedelju, znači ujutru trening u 9 sati, popodne ćemo igrati utakmicu za plasman, da li je to ja se nadam da ćemo igrati u finalu. I naravno da nema slobodnog dana ni u ponedeljak, mi moramo nastaviti rad sve do srijede, ovo što je zamišljeno, a od srijede ćemo baš tempirati za subotu i za Goške.